sve o Srbiji i Francuskoj i Srbima u Francuskoj. Finalni čin Dana Svetosavlja u Parizu. Već prema tradiciji, za spektakularnu plovidbu Senom spremaju se obični ljudi, visoke zvanice, gosti iz Srbije i Evrope. A kadar sa mosta Alma, dok dolazimo, budi sećanje na pesmu o lađi francuskoj koja ova dva naroda veže. I tako, prema već ustaljenoj parijskoj tradiciji, zaplovila je duž Sene lađa Svetosavska. Bal otpočinje tradicionalnim izvođenjem svetosavske himne. Uz predstavnike Kancelarije za dijasporu, diplomatsko-konzularnih tela Republike Srbije u Parizu i vojno-diplomatskog kora u Francuskoj, himnu pevaju Srbiji iz cele Evrope. Tu su i francuski prijatelji, poput šansonjerke Lore Prešak, koja za Bez vize najavljuje svoj novi album. Lore, šta tebi lično znače Savindan i ovaj bal? Pre svega ljubav. Godinama sam već ovdje i posle svega se osjećam kao Srpkinja. Zaista ti verujem, tim pre što sam već čuo neke pesme sa tvog albuma. Album vodi kompozitor Celine Dion, a učestvuju kao gosti i velike francuske zvezde. Srećna sam da ću moći da ga dobrim delom posvetim Srbima, koje volim toliko godina. Biće tu i Zaz, sa kojom radim i družim se znatno pre nego što je postala svetska zvezda. Planiramo da na par koncerata podelimo scenu i pevamo zajedno. Zašto žene, kao što ste Zaz i ti, vole Srbiju i našu muziku? To je pitanje iskrenosti i autentičnosti, onoga što je pravo. Ja sam inače takva, a i Zaz je ista škola i zato to tako funkcioniše. Znači da u Bez vize gledaocima već možemo obećati dva velika intervjua. Sa tobom i sa Zaz. Ona je pomalo specifična, naravno u dobrom smislu te reči. Ali, hajde sad iskreno, ti dobro znaš da će vam se sa zadovoljstvom odazvati i da ću je dobiti. Savindan na Senji. Šansone iz domovine Lore i Zaz smenjuju pesme zbog kojih se Srbi u Parizu osjećaju kao kod kuće. Ipak, Srbija je jedna i jedina, kažu roditelji čija deca i dalje znaju svoje poreklo. Moj sin trenutno igra u folklornom društvu Mladost. Mnogo mu znači zbog samog društva da se druži sa našom decom i zbog jezika. A to je nešto stvarno predivno i jedan razlog da se naš narod okupi za jedan ovako predivan povod, prosvetiteljstvo, obrazovanje, kultura. Ovo je mesto na kome se najavljuju nove akcije. Jedan od najvažnijih događaja dijaspore tokom ove godine biće pune 3 decenije izbora za Miss XU. Stara država odavno više ne postoji, ali lepotice od Vardara pa do Triglava i dalje dolaze. U aprilu biće mali jubilej ili veliki jubilej 30 godina. Sve to počelo odavno, 30 godina, kada smo ovdje u Jugoslaviji, tada naravno, zamislili kao novi vid druženja mladih Jugoslovena. Tada čak i folklora nije bilo. U međuvremenu sve se promenilo, mis je ostao. To je nešto kao Bez viza. Slušajući Noelu Rajnu, dete iz poljsko-srpskog braka,
strane zvanice upoznaju pravu Srbiju. Iskreno sam impresioniran. Srbi su prema nama izuzetno fini. Naučio sam mnogo. Uživam u muzici i u društvu sa vašim vojnim atašeom. Slušajte, ovo je za mene izvrsno. Mislim da sam danas upoznao jedno maleno parče srpske duše, što me iskreno dirnulo. Gospodine pukovniče, naše dve zemlje ipak vode jedan, i to priznaću, sjajan rat, onaj između Nadala i Đokovića. Tako je. Čekam da se Nadal vrati u formu i da ponovo uživamo u onim fenomenalnim mečevima kakve smo godinama gledali.